Ikundi itiganite no ithiete na mbere na gukirira ateti aria maratuhuka miario ya rumena o undu umwe na gucogera muingi. Kaunti-ini ya Murang'a, kiama kia maendeleo ya wanawake nigiukiriire ateti aria makoretwo magithie mugaru na wendi wa kamiti ya NCIC wa kuhujia thayo hindi ya micemanio-ini yao ya kiuteti. Muikariri giti wa kiama giki kaunti-ini no Wanjiri Ndung'u nioritie ruhonge rwa igoti rutikarekererie muteti o wothe wanyitwo na mahitia ta macio indi mareke watho woe mwerekera. Ikiwa hawatakoma, wamama wote wa Murang'a, wamama wote wa nchi mzima tutatokea na twende kwa maofisi tunatakiwa kwenda. Akipelekwa kotini asipatiwe cash bill, maana pesa inaonekana sio shida kwake, na akipatiwa cash bill ile maneno ataenda na arudie, na anatufinyilia sisi wa mama. Inamaanisha hata yeye hajatii mama yake. Vijana wandogo wanaenda kutafuta makazi, lakini wanaonekana hawana heshima. Oroho nioritie muingi guikarania na thayo na ndugetikire kugayukanio ni ateti. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci Wanjane.